nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesa niselilika mwindo wa saa 3 cia wiyo maseo mabikangwenda nguthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo alatwa kumbanisia kiwiyoni cha umunthe Sharon Ndinda twalilela Mauvoo kwanzia ya meko nita Faith MAKENZI wa mutunga nani katika Mauvoo alatumenengete uito kiwiyoni cha umunthe alatukumbanisye ni vamwe na vai uthukumi unamba ubingiswa kauntini ya Kitui asio Kevin Kinengo. Musumbi William Ruto kuwetakana nthi ya Kenya iendeye nesa unduvailite. Unenania wa walanio wa kubetangwa kwa makomishina ana maibisi kuendea nindino wa kilungu ikumbi ya siasa. Na makali mulu kuweta kana nimekwata na mutatongo ikwete maendeleo ile mbetani ya Ukamba. Vilingi wa Mauvoo. Musesi atuatia ni nthini wa Facebook ni Mutongo TV ni na udhocha ngu manyirie. Etina wa maminista ala manolotelwe ni gavana wa kaunti ya Kitui Julius Makaumalombe kwema kuthungululwa ni amemba mambunge ya Kitui kumuthanyani wa wakana chumwaniki yu speaker wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni waelesya ekali ma kaunti ya Kitui kitumi etina wa amwe ma enenthi kuweta tanzia imwe ya kubingisa uthukumi enenthi kana uthukumi wa enenthi ainena chathini kimwe cha masindano ma inengo wodini wa kiomo chethani speaker uni waelesya kana vaina ngusanisyo kati wa mbunge na utongoi wa kaunti yesuka na executive ayelesya kana ma minister anemetelete kubitukithwa ni mupia wa EACC ni kana mathuimwe ni mbunge Lina Musangi ni watumba ni siaingewa onene ya kiathini kimwe kia masindano mainengo skuluni wa musingi wa Kairongo wodini ya kiomo kiethani mwingi uthiloni wa SUA speaker wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni waelesya kana vaina ngusanisa sionthe kati wa gavana wa kaunti Julius Makaumalombe na memba mabunge ovuthise nthekesya kana vaina ngusanisa nthini wa utongoi wa kaunti mbunge mwarutumie mwegethu kize ngewazi andu makwenda kututuania ithi twaisye ni tuthibala kumuthukuma na tuyanga bana witu kana weni kwithia ni wazathona andu magukitwi ni tupitwa zikona andu magukitwi ithi ituthukuma nake athukume wea wake ni tupitwa thukume wea witu tizaza andu maitu lakini kwa andu momilie makwenda kuwania mbunge ya Kitui na akota speaker nasya mbunge ya Kitui nimekwata wize kuthani united twazithita mbunge tukuna mawera tu kindu kia mbene ni kutwa kumwakilisha kule mbunge tutwa mathina menyu kia kele tusobe meyao kia karatu tukwitha itu sisi uthukumu wa serikali so uzinwe wa mbunge nithi twasitie ta mbunge itu ya Kitui ni tu uthukuma andu mairu nesa Nengo ni waelesya kana ma minister ala manolotetu ni governor metele kuvitukithwa ni nzama ya kulunga mituna kukitana na ulusani kana EACC nikenda mathuimo ni bunge natuenga vana kana wena thukumewe wake vitu thukumewe witu tizaza wandu maitu kwa andu motembea kuma kwazi ya mbunge ya Kitui ni lile ambe kuandika mawaziri ni lile kwikata nenda kumwea kana ithita mbunge wea witu ratu ningo ni sheria tu thukuma tizaza wandu maitu mawaziri ngavana atwete tuikalenzi tumaveti tuzizekana andu qualified nenda ni qualified tumaninga wea thukuma andu maitu uyu tuende kusema nduma budget tuikalenzi twaze budget ithi anata vakiomu kethani kikwizawa baba ngebezawa kuzikuza zindu cionze twambalanzi kuwa ndo maitu itumukula na ndaya cionze mutu boye ila twanzia mbunge muthenya wa mbe itwendia tweka mboya itukona mwende kutuboya kwa ndo magazi ya munaza kuya ati andu ani matezewe kwa liando nendezewe ndezewe withi munatuza kuye na ngai atolota itumwe kana itumuthu kumaneza kwezi kuthitwa mkwata ndesa na kaya musi ando ngokuya bano kwenyu bano kiomo kethani don't know ni wambegi yake ndito muonza kwa na kwegi yake ndi ngothukumenesa kwezi kuthitwa mandula kumesawa ndeto ilesi ya kwa tomba uni MCA wa wodi Anthony Musyoka vala waelesya kana
vaingusanisyo sivo sya kiuthukumi hakwikithekana matite mitalatala ila yaile nikenda kwikithekana kaunti ii ni yakwata maminista ala maile uthukuma ekali ma Kitui kwa wailu. Governor na speaker wa Kitui County ni supply na letter ni andu ma EACC maite kana ndo asime kambe ofetiwa ni kana mambe ochunguzwa otweze kana ndo asima bikia kufetiwa o EACC makwata ndo asimena mena makwani tofauti ni matonyonewe meithanza tu mapendito no kethe uthukumu itu ndwende nijo gitumi bethiwe na kuungamia kwa kufetia ndo asu ni kana at least EACC mabikie kunenga ne report ila makwenda nondo maisi ni lazima mama nenga ne report nemo ko ubeka uwibo twigite kumia ni sia atu emiao ni kana na itu tukabikia uthukumu maitu twina ndo qualified na alama te qualified kwa ni methi wa matemo Waingi MCA uni waweta kana iseso ya masindano mainengo ivaniwe kukilia talenti kisioni kie na kie kwa ile mekalila ungua wathani wake wa kukilia mwika kwisila inengo kavindani kalawe kunia maleve kutrika MCA wa kisioni kie ndo ni nethi twengo na inengo mbinge kuono kitu na inengo ila zitonyo tumika katika community ikabikia kututedia na nyena matha kana na ila mengo ni akura iswe kethia ta agenda imwe yakwa ya kukili inengo ila siku no kitu kiomo kethanu wodi na ndicho kitu minambisie event cia muthemba ta no nikana tukabikia kuona wana kuma kula kwina inengo tukabikia kututethecia na muno kula kwi school maybe ukuya no tukutethecia maybe kwa kwata sponsorship ya maskulu tofauti na nikana kukabikia osoma kwabikia osoma maybe kwa bikaya levels kukaendea na inengo sio na maybe evida yukite okeria sitonyo kutethecia katika maisha mo kuma Kairungu wodi ya kiomo kiethani mwingia uthuloni wa Sua kauntini ya Kitui ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Musumbi William Ruto ni waweta kana ena utanu yundi ya Kenya yende tengalikoni ila ya elite ni waweta kana masindano alame bokwayu ti maundu ma utetindi maundu mawalanio maendeleo okabindani kaumwenini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia Ruto kwithwa emetho nundu andu alamatonya ulikila utongoi wake maikwenda kuweka umulikila. Joseph Kitheka ni watumbanisia ingewa. President William Ruto no utakana nthi ya Kenya tayende nesa yu na kana tena kombo moko ni maundu maki uteti na kutungwa ingi maundu ni maki maendeleo. The new record is that we can have our competition because that's the nature of democracy. But that competition is about issues, is about programs, is about an agenda, and we have walked away from the politics of ethnicity and hate and division. I am truly proud that Kenya is making strides in the right direction. Ainene kanisa ni wasita mulawi Karen musini wa Ilovi cha dhini cha udhaithi. Ruto no utakana uyana wa kindemokrasia va Kenya yuta yulu na kwitha Kenya manato isi usokwani wina muo mwingi usokwani mubitu na kulinda mianya yonde otongwe muthuku va Kenya. The last election was a difficult moment for all of us, but when I saw bishops in Bomas praying for every moment and every step of the way, holding vigil across the night so that Kenya can have a peaceful election, I have nothing but admiration for the church and for the men of God who came through so that we can have a peaceful election in Kenya. Our democracy is now mature, that we can go to elections, vote, go back to work, and wait for the results of the election in a peaceful, tranquil manner. Again, we thank God. Ino kithisa Kenya kuthukuma kila mundu aiwetendeka vila onemwe ukuisamitila itina kimaendeleo. Because God has given me the opportunity to be president at this point in time in our country, I will build on that foundation, continue to consolidate the nation of Kenya around issues, around programs, and to continue to build a country that leaves no person,
no community, no region behind. Kavina ikuna kimunini wake Rigathi Gachagua na kule Ruto kwitha hemetho muno ahimutawikana apingani make mavakuvi tamatana anwa na imande na kuyumbanya kukicha serikali yake nzia sionthe unolotonya kwitha wi mwisho munene kwake. And the people who are trying to stop him have not given up. Now that you are succeeding and the world has accepted you and accepted your leadership and they are responding to your various engagements, that William Ruto is a puppet of the West. We have told them, President William Ruto has the exclusive mandate from the people of Kenya to engage the West, the East, the North, the South, and anybody who means well for this great country. No viva soke wala uende kuyumilia mithanani mivuthu mivitu wakanenda vena mwani kwati wake na mwana wake nundu wa wania oivila nene aiwite serikali yota andumu vyu. The Ruto administration is solid. It is focused on service delivery and will not be distracted by propaganda, by innuendos, and things that do not make sense before the people of this country. My deputy has said there is a bit of noise, but you know, this is, everybody is doing their job, I think. I think the opposition is doing their job. The executive we will do our job. The building of the wall, by Nehemiah, was it? Continued, even as Sanballat and Tobias were talking. Nozi wakaingia kulia ndongo isi olika vindani kala siku enda uvanga maandamano sembe kwa usa family omedhe matongo etie vandu wakuita andomete na atia ona imwe kuumia atia nioni valainga wakulia kanisa imavoye muno nikenda kutongo isi andi yundu vailite. If they want the people of Kenya to go to the streets, they must lead by example. Because these people who want our children to go to the streets have organized and arranged for their children to go and serve in the East African Legislative Assembly in Arusha. Let your daughter come from Arusha, let your son come from Arusha, and physically lead the demonstrations, and the rest of Kenyans can follow. As we thank you for praying our president into victory, I want to request you again to pray him into success. He has inherited a country in a difficult situation. I don't want to use very strong words today. Joseph Kitheka ngiripotea Vilingi wa Mauvoo Vamutongoi TV. Itina wanzama eusakwani na mebaka ya IBC kutoa ise usakwani munene vala ibinda ya kueta mosungio woneki amwe mama komishna mebadhana na mweneki wila wanzama isu wafula Chebukati matongweni munini wake Juliana Cherera yu mawoni kibakanyo medhi tue mayumwa yuluwa waneku wanzama isu walabe na mutalatala wakwenda aswana kubetangwa nzamani usakwani ya IBC ya uni wa makomishna asu ili ata nani matambia meba alama ilite kuoswa kumabetanga ubisini. Benjamin Mwaka ni watumba ni sengewa thini wa Kilungu ikumbi ya siasa. Kwa ivinda mbevyo mutilikangano zamani ya kuungamia nyumbani IEBC welumilie mbe wa awanda kavindani kakutangaza mausungi wa mamuthia makivila chosumbi matuku 15 mamwaino wa nana mwaka huu. Galikwe mwetongo uwe ni mwene kivila wa fula Chebukati na makomishona 3 Mboya Molu na Abdi Yakub Gulie vitangasi andi President Dr. William Ruto Tomo Zumbi sangioni ya mbombanio ya Bomas of Kenya. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Na yungaliko ilenge itongwewe ni munino wa mwene kivila mwandu Juliana Cherera na makomishona angia 3 Irene Masit, Justus Nyangaya na Francis Wanderi.
ivathulana na mausungioa na kuthina mbe kulea namo mukawa ni nguva musini lovi iweta mayai makwikika na mausie kivindu cha ngokomi, yani OPEC. The process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque. We therefore decline to take ownership of the said results. Nanokana kuonanya muungamo Cherera na nyanyae atatu ni metikile kukonywa ekwani ni akulana na usindu wa President Ruto Supreme Court ekwani ila ya tongo weni mutongo wa ODM Raila Odinga. Utioni wa muthia wa ekwani koti ya lumelilio nyuvanio wa iwa kuikika na kuvudhisya mawendu mara ila na ngaliko ya Cherera ila yenda mausungio amekwetheka. Ucho kwa vanene wa metangi Chebukati na nyanyae mavitio ona amwe ndino kumutanga Saruto to musindu wa Sumbe. Na kume vindani ukava wa IBC utongo ino wa mwandu Juliana Cherera withitwe o usuilite ngavani sianza mai onetina wa kuleana na muungamo wa Chebukati ila vena vatonde kukomania mesa ni mwe ni mosa utawia ya muthia yae unena nyani kukonya kutoiwa kwa kula si ugavana Mombasa na Kakamega na kundu kuonge vathukanyo kula ii tatu ywa mwaino wa nana matuku nana kumanwa na itumiki vathukanyo. Is the commission now pulling together? We saw the full commission since the declaration of the presidential results. All the commissioners are here. I believe the answer is yes. Na niki yo Cherera mateset kila kutia wea chambe hivi ndeo thukumia IBC ya mwene kivilo wa Chebukati na makomishona Boya Molu na Abdi Gulie ivanie kuthela mwai wambe mwaka ukite na uoni vatontheka ni mwana wa Juliana Cherera na anyanya ya tatu kwa uteleva wa IBC kwanzia ya imwe kwa imwe ikwani ni Osumbe Supreme Court koti ni endie Raila aelezi undu munino wa mwene kivela utena mavalua na kisomo kila kiendekana kuikalila mwana wa Chebukati utona utwika mwene kivela The Musketeers, that is Chebukati, Molu and Gulie, have sworn not to hand over to Mr. Cherera and her team. Na yuvatialite mwai umwe utongo imwe unzamani ulika ofisini mutea kukonya ula wenukite ulo kutia IBC kana onde menu kanzamai yetuwa nao ni mambeye zama mbunge ya meao Jelak Chumwaniki ni kunikile maunungu ni isoma kwenda Cherera Masit Nyangaya na Waderi kuivetanga ofisini misingini ya kwithu wa meko nisie na isaso ya kwenda kuvena ine ndi unyuviwo unyuvanine munene muvitu ngwatanyo ya nzimio ile na sikalo hii yuwetie President William Ruto ena kielelo cha kuivanithia na kumaveta uyani makomishona ana vatena itumi mbianu. The conduct of the commission was part of the election petition. None of the commissioners was found to have committed any offense. Only Chebukati was found to have acted unilaterally. This probe is therefore politically motivated. It is a continuation of the witch hunt mission that Ruto is on. Na makomishona ana metelo kufika mbewa nzama ya mbunge kuitetea wako mbelelia na wake leo koti umwe Kisumu uvanie kumyotyo yulua wailu na uyananue sesodi kwe wako mbelelia. Wakatano President Ruto nuna kulilie atetimazi mio kunenga ndayo dhasi wa mbunge dhiki ya kithimine maofisa ma IBC ala kuana nake maele kuivia mituo yo ya useleke ile ya inakelo kinene cha kufuluka Mauvoo wandhi kuanana na Raila nikana ise sodhi yonde hitwaiwe no kana Ruto eseovisie nzia ya kunywa ingi ndeno akula nene siukite sia kivela chosumbi mwakani wangilile na miongwele na muonza. In fact, the country is beginning to get together. But it looks like our friends want to take Kenyans back to the streets. Kenyans would have wanted a peaceful Christmas. But why are you doing this to our country? Cry, my beloved Kenya. We will not tire to remind Kenyans that if we drop our vigilance, we are in for a ruthless dictator than we have ever seen. The leadership is consumed with the exacting revenge and laying ground for stealing of elections in 2027.
That is what the case against Cherera and her team is about. The Ruto administration supports this conspiracy because it wants to pick a set of user-friendly commissioners to complete the capture of IBC for the 2027 elections. Ni ikumbi ya siasa ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni Lovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Muyumbe wa Kitui cha Kati Maghalimu Luno wa Weta Mota Atongo Ikuma ilembetani ya Ukamba nimeyumbanitie kukwatana na utongo wa makanisa kutethesia ilembeta ya Ukamba kukwata mandeo makali ane na kindi ni wachathi cha kwambililwa kwa utongo mweu wa makanisa maya isi Kitui cha Itheo balawa Weta ilembeta ya Ukamba isa ukwata mandeo batengwatani wakati wa ateti na kanisa haimakulia atongo ima makanisa kutoa isengwatani na utongo wa kisilikali ni kana kutonyethia mwenende kukwata mandeo kwa uyani. Onesmus Chalo enaingewa ile aistahilivyo. Muyumbe wa Kitui cha Kati Maghalimu Lev kita cha thini cha kwambilwa kwa utongo mwe wa makanisa ma AIC kwa kanisa ni wa AIC ikutha walawi Kitui cha Itheo ni wathingilila vata wa ndongo cia makanisa kukwatana nilasi ya kiuteti kutethesia kutoa maendeleo lembetani ya Ukamba. Makali ina na makilima athaithi kanisa ni wa AIC ikutha ni wa Weta ivathukanya kati wa utongo wa kiserikali na wa makanisa ni ukuna munene kwi mwenende balo wa Weta mota utongo ma kiserikali meyumbanite kukwatana ndongo cia makanisa kutethesia kukilia mwenende na kutoa isia maendeleo na mbe wa Kristo inji ya Kenya na aswa sehemu yetu ya Ukambani. Hatuwezi tukaenda mbali kama kanisa na viongozi wa kisiasa hawatafanya kazi pamoja. Nuguka na nubungu makali Weta madhina ala mevuile telembeta Ukamba makaminwa vengwa tano kati wa kanisa na serikali. So tunataka tuwe na ushirikiano wa kufanya kazi. Madhina lame Ukamba uma aliote nzuri kanisa na tongoi. Tuimamina. Na tulikuwa tengela wetu ndika ngate ndira mboyasi yake. Kwa sisi kama uongozi wa Ukambani na nene na chama niwa andala musako ita mbunge. Ile tu tayari uko kumane kanisa itu ya AIC na makanisa lange monde tutwa Ukamba witu nambe. Na mutongo uombe ulokuthira tone na luka ya ngwatano tuiri wanake makali anena unthini wa chathi cha kwamba twendeve kwa ula munini wa bishop wa makanisa ma AIC Kitui area Reverend Joseph Masumba bala wamba twendeve na kutwika bishop wa makanisa ma Ikutha area church council ila hatilanyo na kwambilwa kwi umonde ni bishop munene wa makanisa ma AIC Kenya Abraham Molwa chathi kila cha atwaiwa kanisa ni wa AIC Ikutha sub county ni Ikutha ni Kitui cha Itheo na kila kivikitone ndongo ikautasia kiuteti nilasi akathia vanene kwambilwa kwa utongo imwe wa makanisa ma AIC Kitui cha Itheo. Kwa askofu wa kanisa la AIC Kenya Ikutha area. Basi sikia neno hili la Mungu. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi inampasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali hawe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Joseph Masumba yuni wa bishop mwa makanisa ma AIC Ikutha bala wetikila kutwa isiovo musio na mbe na kwetikila kukwatila makanisa ma AIC ala Kitui cha Itheo ungu otongoi wake kwambilwa kwa otongoi umwe kumana wakutilanywa kwa AIC Kitui area bala yukwa kwatika na AIC Ikutha area church council utongoi ni wa askafu Joseph Masumba. Ametengwa kwa ajili ya huduma, basi na tumwekelee mikono na kumtuma, basi wanapomwekelea mikono yao basi wanamtuma. Ninaahidi ya kwamba kwa msaada wa Mungu nitafanya hivyo. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Serikali nene yende na kutungia ukwati wa nthi ino na muno kukonia maundu manza yu amwe ma atabania kuma kangundo na matungulu
matongwewe ni Pastor Paul Munyao nimenda atongoi kwamba osisia maliu alama bandawani enendi ma isio sia ndi ya Kenya mbe wakosa matambia angi ani maweta kana ibindane ye yambua enendi ni matonya ukwata ngedha na kila chavata kwi atongoi ni kutethesia enendi kukilia na kusubia kila mabanda kana kukidha manena itina ubingu wa kanisa wa AIC Rehoboth wa Kithuimoyoni Kangundo Boni Mutesia ni mwandiki itwa Mauvoo. Asa Daimana Nindeni wachathi cha uvingu wa kanisa wa AIC wa Kithuimoni Township kila cha tongwe ni Mutavanya Paul Munyao Valaina na Vilingi wa Mauvoo na wachathiki Mutavanya Paul Munyao wethe wa aikule atongwe kwamba usisi amaliwa lamena enendi vandino ya Kenya na kuikiria kana ni mamanenge mwanya wa mbeko matho ya leuna kuonya ikisia enendi mbe wa kumia liukuma isio ningi itese ndino ya Kenya ibinda taye serikali nene ni kumuneo ni kuteliu lakini kwina leu mwingine tukuwa na mali flema yase kwina leu wisindu sio wetu ana makanisa tungamite na kana alamena leu ko mambo nengo first priority leu woswe ikenda ende unengwe andu nundu bai mundu wa ile ukwa tuyegwa kwandu me ba ya Rift Valley andu me ba Trans Nzoia mena leu sunto na koso ukaidi andu maito na ngai wa mumo aito adima Mutavanya wenu waelesakana evindani kuendena ukusiwa mbuano nginya tongo makosa itambia na kutethesia enendi no kusovya ngetha ethwa nimeovikia no mekwata na vaina vataka na kitumikisio cha usiaisia enendi kuendea na usonzo mwaninza evindani ingi yukite na kila cha vatani enendi kutethewa kusovya kila meovikia na ukwata tukulasia kwa evinda tayeye ne evinda isio ilanga yutwathimie na mbua ne evinda ilansi likali witu wena unyivu wa chawya kwa uni kula cha kwa ndai ya nene county witu wa Masako uungu wa Mutongo witu tumwendete wa Vinandeti ngavana waitu kana nitutona kwithe wana liu musenga ya twathimana mbua na nipongu kula cia kwa ndai acio nthe kana county no yumbanie nikenda kwithe nitona kutethia andu mayo ni valata vanyama endena ukulia makanisa onthe kulikila katina kutethesia kumina ngusanizo cia kimisi ila siendena ukusiwa kulukueruka nyukumana na maumo ma kalile na kutumia kanisa na tongo ima makanisa ta usungio musio kwi enendi kanisa nenze anzeo ya kunena mathina ala twina monthini wa misie nondo kwetha na uboo museo kwina Mauvoo mthini wa misi na nimboya yakwa kana kanisa ila twavingwa ngai akazitumia kuwete Mauvoo mthini wa misi na makau ala maingi tukwigwa makethwa matona kuminwa ni ndeto ya ngai na indi ngai ndathime kanisa ni kana yitho na wea museo tona kunena nundu wa yene binda siasa cia kanisa kibathukanyo igitu itabanya uboo museo wa Yesu Kristo indi tuyu utabanya uboo wa ndeni no ninzo lakini kila kisio ndeni ni kutabanya Yesu itwa musumbi na mutangi mathayo maito makawala mekwo ti maito indi twekete ngai nundu tona kukita skuli ni vingi we na nengi kila ti ukulia ni siana na muno muika ala meba kube ni moke tithaithie bandu ni baba nundu mai wende to ya ngai makabenduka nitiona ndibendukite tiona siana yende na kwitha oluta na ile teneni iya siendo nzanu iya mikuka inywa bangi ikama matema kawaida kuma Kangundo kaunti ni Masako nyene toboni Mutesia Ibinda yesilikali na atongoi mande uthinekia za na Munyao yu ukulio ni umwa kwi enendi mesubiane na kuya nyama cia indo ila ikwite kumanwa nanza uwanenwa ni David Waweru ula ni obisa munene wa maundu ma indo kana veterinary officer kauntini ya Masako. Waweru ni waweta kana enendi no makwatwe ni mawaukumana na kuya nyama isu na kwithiwa aingima enendi matatonya indo sionda wa kila ibinda ayenda makibu methiwe maitethesia kusimana na alame na mituo ta inoku ya nduani. Watu wanakula ile misoga ya wanyama ambayo wanakufa
na ambia wakulima wote, hiyo ni hatia. Hata Bible inasema kile kitu ambaye imekufa wachana nayo, ni hatia kwetu, hata kwenu. Ni risk sana kula kitu ambaye imekufa, hujui ni nini ambayo imeua hiyo mnyama. Kwa hivyo ukikula inaweza leta madhara mingi, na hatutaki kufika hiyo kiwango. So tusuie watu, na mimi nataka kuuliza machiefs watusaidie na ward admin watusaidie. Mkisikia kuna watu wanakula misoga ambaye imekufa huko, tuambieni ili tuchukue hatua. That people do not want their animals to be sterilized because of cultural reasons and stuff like that. But this exercise is very, very important because number one, it helps to control the population of dogs, number one. So you don't have stray dogs that are roaming around towns and in homes, which pose a risk to bite actually kids. And in terms of even health-wise, it's important to sterilize your animal because it also protects them from specific disease conditions. Itina wange wesimu sese rwambogo sa udhiumo wa andatikanini ndukathibasa nitosiokithete. Teti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponent's tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya i nasio i no siese. Nake ukomele katikati nukusa sia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wende kurunguni ya kula ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa ambe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wisi uima ni udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku.
Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongoete kwa witi mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woki wa thukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambato ni thakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Company Warren Mabati Factory Limited nionde uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania nitusawa vase mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 500 yuluwa yana cha mbesa siaku nitusawa vasia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwe kitendo kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathokanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka ohingi na witi ode ya kukuyo mundi kusila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbuindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Na inaudhocha ingi museisya tuendanie imwe kutema miti enendi kuendea na kutoa simani ila sivakubi na mititu na ubibia wa makaa bamwe na iwanda kuleta siuki ithuku thini wa mawithululuko ni imwe kati wa itumi ila siodhothe walioku wanzebe na myuele ya mbua ikaendea kwa duka uni kuyanana na amwe mataalamu ma mawithululuko na Atongwe kaunti ya Masaku Ebo Bahati Abdalla alamethitwe maikulia enendi mabande miti kwa wingi zikayoni sia kukutana na walioku wanzebe na kuibeta metekoni ya monyao nanza ila kwa uisiende yete na kuikumbila isosiki vuthukanio bandhi ya Kenya. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Unenania yulua walioku wanzeve withitu wende na ukwata mutia duniani yonthe kilelo kinene kikuthiana usungio na umo wa walioku o va kauntini ya Masaku kwa ilungu ya ithio ya migili atalama mawithiuluko methitu maithingila vata wa kuvanda miti vindani ya mbua ya nthwa kithito ni cha kumina yua na munyaula withitu ndukusiwa. Amwe mataalamu tutwaisye unene namo ni Ebo Bahati Abdalla ulani mwene kivila wa ikundi yemwe ya uvandi wa miti ya mwanzo mpya na Agan Dan ulani mwandiki munene wa ngwatanio imwete ya kisilikali ya Media for Environment, Science and Agriculture vandhi ya Kenya mesha alakwa vamume kuelesya usungio wa thina uu ni kuivathana na mituo ya kuthukwania mawithiluko vanda miti nzikayoni sia kumina uvivu ula wende na ukusiwa kana global warming na unyivu wa mbua na no kwananga mawithiuluko mathiuluko me masuvie ndio na kila kituma ngai utatwa aliukilia nthi yitu kumwezi uwe ngai na tuisuvia mawithiuluko ni nature na wela wa mi destroy ni kutavia miwe ku destroy ya imedhuru watu sana kila mtu na kwa kila sekta. Tukiangalia sekta ya kilimo, tukiangalia sekta ya livestock, yani tukiangalia sekta zozote, hata sekta ya forestry za misitu na hata zile tuseme kwa nini zetu bahari zetu pia zimekuwa affected na kubadilika kwa tabia nchi.
ukalikoni ungi na muvea wa mititu va kauntini ya Masaku withi tundukwatiania na ngwatanio ingi itesia kisilikali nthini wa maseso ma uvandi wa miti kundu kwikivathukanio vala no chumwaniki muvea huu wa mititu ukwatiania na ngwatanio imwete ya kisilikali ya My Green Institution ungu wa utongoi wa kichemba tha ku ona maovisa muveanio maendee na kulia ene nthi kuvanda miti kikolio langwenda kwasenekana ibinda yetu ni tuibinda ya mbua na mbue sana sana in the eastern region niyo tubanda miti na niyo tuikwata chiko bandu wa miti nikenda isubi kenesa nienda uthuthia kila mundu ebala uwe kenda abande miti akikisheni wabanda muti onaitha ti mingi o 5 10 ubandu withie mbue suithi uthela miti suni ya kwata nienda utabia mwene nthi kana nikulie mwene nthi kwa ndaia o bau kwaku musie osa initiative yo banda miti nundu miti ni kusasia mbua kwa ilungu ya miaka 3 kiatianisyo miwile ya mbua ithito ite ya kuendesya udula utiite isio imwe vanthi ya Kenya yivo inembeta ya ukamba mwisioni wa kuikumilwa ni munyao na kuosa leu na muvea wa ukonekeli wa nzeve ndukulia ene nthi na muno ene iwanda maeke kuthucha mawe kwa kulecha kiumbusini na ingi kwathukia sio kithuku nzeveni undula amwe mavuthiasya pe kindu kitawa kwa kisungula nina la nina idhiani condition yuka ukangani wa Indian Ocean ila kwithia nzeve ukanga utana mbobyu ba undu kwithia na mbua mbingi na opposite yayo ni El Nino mwe El Nino ni mwithia mwisi kwithia mbua mbingi lakini hii ni opposite twikwata La Nina ila niyo kwithia kwina mbua nini wonthe ukavindani kala nayo silikali ya kaunti ya Masaku ngwa utongoi wake mwandu wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi yithi ndikulia ene nthi mavande miti esekana nemeo kutumia miao nikienda kumosea matambio ala mekwithiwa na mituo ya kwananga mawithiuluko ubindu kuwa nzeve nwende na utuko na muno nicho kitumi kwino byubusu na tuyona na tuyithuthia andu ma Masaku kana pandu ba kuvanda miti ile ni uthikwitha ye yangu peke yake tubandio na miti ya matunda taiyembe masungwa nzambalau na ile ingio netu tona kuvanda no siote bande miti ndizoka not only miti tibanda na miti tono ya matunda ko na tiime panda kwa wingi pyo undu andu maingi bete ni andu maende na utila miti nondu wingi wa andu wingi bete ni andu maende kutila miti mathe invest mayaka makoloba mayaka ma factories mayaka companies ko ningwendo kulya any space ile tialito yo kwembwa ya mwene nthi yo kwembwa ni ya mundu mwene space ile tialito please panda miti ethiwa ene nthi silikali ondu mwana ngwatinio ingi ni sikwatia na mwana kuvanda miti ni vatonne katika wa muyo wa mawali kumanzeve ula wende na ukusi wa duniani yonthe Daniela Mwonkela Mutongoi TV kumava mutituni wa Katunga ula uyimani sieveti kauntini ya Masaku Ndi musese abo ni watobika muthia wa Vilingi wa Mauvoo na umaluka nienda ukunenga musungio mathau ma World Cup alama mina na kuthau kwa kati wa timu wa Croatia na Canada na bala Croatia yabinga Canada mbao inya kwa imwe lilikana kana mwendoni wa saa inya siawiyo ile itialite ndateka mbuthu timu wa Spain na wa Germany ni momethi wa mailika kiwanzani bo ni watobika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha umunthu yotungia muvea mwanya nundu wa kutua kusakwa kuendania naitu mube mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo mebandiki maitu ma Mauvoo na Sharon Linda nundu twalilila Mauvoo kwanzia ya meko nyini twa Faith MAKENZI wa Mutunga ni kuendea chumwa cha elite kwambia muthanyani wa uni na indi uyithiwa na utuku wa elite ni utia moko ni makera sasa nzomo ndeni wa kilungu cha ikumbi ya siasa tiwane